Jehova awuzange usilahle Musa nothando lukaShembe okuyilona olusiqoqile nolusimemileyo lwasimemela kulomkhosi wentethelelo umkhosi wesabatha ngelinye ilanga ngapha ezweni lakithi mawela uthukela endaweni yaseMpangeni kwakunentombi eyayigane emasomini ngiyakwaKhoza yaba ke nenhlanhla lentombi yabona uShembe ngoba ithi inkosi ilanga maNazaretha ukubona uShembe lapha emhlabeni akuyona into encane ethi baba nenhlanhla abanye abantu wathi baba mayefika lapha kulelizwe ekhuluma indaba yasezulwini base beyimukela kodwa baba neshelodwa lokuthi sebeyimukele le ndaba kaShembe bebe nebhadi lokuthi bengamuzwa uthini mayekhuluma lapha yana kulomuzi wasemasomeni wakumuzi abantu bakhona ababe nenkolo yokuthi lenkolo yobuNazaretha inkolo kaGogo inkolo yentombi yakwaKhoza ngoba uGogo wabona uShembe kulungile kodwa kunomthandazo owawuthandaza ile ntombi engazi thina amaNazaretha noma siyawuthandaza yini yokuthi inkosi njengoba ngilapha etempelini ngicela ukhumbule isisu sami ngicela ukhumbule ukhalo lwami ngoba ingane umuntu mayesehambile emhlabeni yakwazi ukumkhipha ezulwini ingakho uShembe lapha encwadini yakhe ethi uNkulunkulu akakunika inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha wena mzali wayo nonina wayo ukuze igazi lesono songahloniphi kwabazali balungabizwa phezu kwakho aphinda athi uNkulunkulu unkosikazi akakunika inhliziyo aphinda athi uShembe wena ndodana yami uNkulunkulu akakunika inhliziyo ukulalela izifundiso zikayihlo nonyoko zokuthi hlonipha uyihlo nonyoko kangazi maNazaretha masi phakathi kwalomuzi kaShembe siye sikhumbule inolozwi lokucela inhliziyo yokufundisa ingane zethu lokucela inhliziyo yokuShembe yokuba abantwana bethu behloniphe besilalele noma mhlawumbe siyasicela lokho esingenakho ngoba inhliziyo yomuntu ihamba ibanga elide inhliziyo yomuntu iyakwazi ukumkhipha ezulwini iyakwazi ukumsusa kuShembe
ethi kade ikholwa lo muntu maye sehambile emhlabeni bese abantwana bakhe ngoba wayekholwa yedwa nethi niyafika ngelinye ilanga ngamaNazaretha nizomenzela inkonzo yembali nifike phakathi komuzi wakhe segijima imalasi ifuye izingane zakhe ngoba ngesikhathi esakholwa wayengakazi abe nenkolo yomndeni lefuna uShembe athi bongani uJehova amaNazaretha nezizukulwane zenu mangabe kufika kuleyo ndima kuhlatshelelwa lelo vesi ulapha ethempelini ezakhe ingane zingekho uyuhlabelela uthini ngoba mhlambe silapha nje amaNazaretha phakathi kwalomusi ingane zethu igijima itolo nakho nenyanga iphelile ziyothengana negrosa kodwa singamakholwa le mali eziyothenga ngayo futhi iphuma kithi kumaNazaretha bese kusasa umuntu ekhala ethi unosizo uyahlupheka kanti uthenga ngesabathe iNazaretha ngoba umthetho lapha ekhaya uthi iNazaretha alithengi ngesabatha noma ngabe ukweleta umuntu imali umthetho lapha ekhaya awumvumeli ukuthi umkhokhele ngesabatha othi uyalinda kushona inhlamvu yelanga bese ukhokhela lo muntu leyo 1024 amaHebheru siqondane vuselelana ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha kasiyalane kakhulu lokhu nibona usuku lusondela masona ngabomu usesilazi iqiniso awusekho umnikelo ngesono kepha kuhlalela ukulahla okukhulu kwesabekayo yebo lakwevusweyo luzawuqeda abaphikayo owade umthetho kaMose wafa engenakhawukelo umthetho wesabatha yebo umthetho kaJehova awumvumeli umuntu okuba khiphe imali esikhwameni ngosuku lwesabatha okuthenga ngaya kwenzekanga nimaNazaretha okuba njengoba silapha sithema siphume emakhaya sashiya ingane zethu athi mntanami niyosala nithenga isinkwa uthenge nopholoni nodrinki ngoba yisabatha niyosala nidla khona awulephulanga yini isabatha uphakathi ethempelini ngoba phela mawenze njalo uphuma ekhaya ushiya imali einganeni ukuthi ithenga isinkwa uyafana nomuntu ovakashile kawukho enkonzweni awulotshiwe ngoba imali yokuthenga lesinkwa iphume kuwe wayishiya ekhaya ingane weze esontweni ebelethe uShembe bongani uJehova amaNazaretha nezizukulwane zenu ngibuza ukuthi makufika kuleyo vesi eyakhe ingane isejointini icele kuwena u50 idakwa utshwala kumanje uthandaza uthini makufika lapha leli vesi elithi bongani uJehova wena uhamba wedwa ubani akuzufana njengale ndoda inkosi eyathumela abefundisi emzini wayo eyayisiyahamba emhlabeni bathi bayafika emzini wale ndoda bafika kukhonkothi izinja ikhonkotha amaNazaretha ezongena egcekeni bayabuzana abantu akhona yini kwamfundisi usibanibani lapha bathi hayi kukhona bathi pho manje izinja kuthiwa hayi phela wayesonta yedwa ingane zayingakholwa wanede wahamba emhlabeni ingane zathenga izinja nje okuzingela ayizingele zakho uma nje ayiqoqa amablaki iye enqineni izophuma ntambama bazolandwa imoto baya ngapha ezantsi eBhulu kusasa wondliwa imalasi uyiNazaretha iyahamba ingane yakho iyobuya nenyamazane ibuye nayo ihlinzwe inamanxeba okubanjwa inja njengoba ade khuluma umfowethu uzusha umntamkhulu uthi ngicela kusasojana udla isobho elinamathenja uyiNazaretha qhubeka ngosuku lwesabatha ukuthenga ngayo ngosuku lwesabatha ukuthenga ngalo nokhokhela umuntu isikweletu akudlule isabatha qali kanti ukuba uthenge ngayo lowo ngumthetho opheleleyo akuyona lento edala usize emzini ethu singamaNazaretha uthenga ukudla namhlanje kuyophela inyanga sewuyenana kanti lokudla wakuthenga kabi ukuthenge ngesabatha
umthetho wesabatha awuvumeli umuntu ukubamukela inkokhelo. Umthetho wesabatha awuvumeli ukuthi iNazaretha lemukele imali elikhokhelayo umuntu ngesabatha, njengoba nami nje ngithathe nali ifodi enganeni ngathi ngoba yisabatha ngokunika ntambama. Uma usebenzile ibidayisa kodwa nayidayisa ngesabatha. Hey, uma usebenzile ngalo, uma usebenzile ngalo uthi umthetho waleli bandla makwenzeka usebenza wavuka ethi umlungu uyangena uthi ubomcela umqashi wakho ukuthi le mali mlungu engisebenza namhlanje ungayibale emholweni wami, ungayifaki ngisho emholweni wami wokuphela kwenyanga ngoba ngiyiphule isabatha. thathu ibuyisele kumnikazi, ibuyisele kumnikazi womsebenzi ngoba leyo mali ayihlambulukile kwena mNazaretha, ayihlambulukile. Kodwa namhlanje amaNazaretha wezwani ngoba kwangena idimoni elibi. Namhlanje kunamaNazaretha ngomashonisa. iNazaretha libolekisa ngemali eze engaye emhlanganweni umuntu mawuthi uyambuza awuyingane emhlanganweni ethi ngizoya kanjani ngikweletu sibanibani ngoba angikhokhanga imali yakhe, naye ukugadile ukuthi uzoya yini emhlanganweni umkweleta ngoba umashonisa. Luthunya lwezulu ufike enye indoda ubaba eseTaferkop ithi le ndoda Nkosi ngizobika. Uthi uShembeni kwenze njani? Ithi nganjelwa unkosikazi ekhaya. Ithi wayapi? Ithi baba wayeboleka imali kwenye indoda lapha endaweni wayengakaze angitshele. Shuthi sazala lesikwele sale ndoda yagcina imali isiko 30,000 ilokhu izala. Uthi uShembe manje pho kwenziwe njani? Ithi le ndoda kangazi baba ngicela ungisize ungiqedele esikweletu. Uthi uShembe sengaze kuchithe kumuzi ngenxa kamashonisa. Sengaze kuchithe kumuzi ngenxa kamashonisa. Okushuthi phela akuhamba umashonisa kubuya unkosikazi. Nawe sengaze kuchithe kemizi uyiNazaretha ubolekisa ngemali uthi uyazala. Engani unyazi likhulume kakhulu ngokubolekisa ngemali ezalayo. Lathi iNazaretha libolekisa ngemali ezalayo. Uma utsheleka imali kubantu bama bampofu. Uma utsheleka imali kubantu bama bampofu. Abahlezi nawe. Abahlala nawe. Ungabaphathisi okwabatshelekayo ngeke okwabatsheleka ngemali. Ungabaphathisi okwabatshelekisa ngemali. Ingabizi inzuzo ungayibizi inzuzo kwelinye iNazaretha mawuboleka imali lifika kwexakekile lithi mfowethu ngicela ungisize bese uthi wena 100 rand uzala u30 rand iphi inkunzi nenkomazi. Unginike yodwa nje. Imitha nini? Ibalelwe inyanga engaka uthi imithi ke sisozala. Kuyisono. Mama Nazaretha sibolekisa ngemali ezalayo sikiyeke ngoba siyofa silahla uShembe. Nazaretha alikhe lumashonisa. Ungakwenza ke phela mawuphelekezela amaNazaretha. Kodwa emthethweni waleli bandla iNazaretha alikhe libolekisa ngemali ezalayo. Lapha yana lo muzi engikhuluma ngawo yathi mayihamba lentombi yakwaKhoza emhlabeni kathi thandazi lensizwa yayendala inamatekisi lensizwa iyasinda engozini iyasinda ibhamini kanti sindiswa umthandazo kanina. Wathi makhambunini emhlabeni baqala babase ekhaya kwabasumlilo ngesabatha kwathiwa inkonzo kagogo njengoba neminye imizi kukhona izingane noma omama okanye obaba abavumela ukwehlula umthetho kaShembe behlule izingane zabo athi kulungile mntanami ngoba kodwa isabatha utha ukudla udlo okushisayo thatha ibhodwe uthatha idelfuthi uyopheka ngaphandle komuzi. Leli ibhodwe lizobuya liphekele yena ntambama. Lizobuya liphekele yena ntambama. Athambe uyopheka ngaphandle uhlele khona uqede izothi mayisiqedile lengane lokudle kudle ngesabatha okushisayo izoshona phi nakho. Izohlala u7 days inakho ngaphandle ngoba phela kuphela 7 days ulindile mawuphula isabatha. Njengoba ipheke manje nje yadla ayizubuya ningene nakho lokudla namabhode kade ipheke ngawo ngaphandle. Ngoba ingakho kuthiwa uma uyiNazaretha kufana nezitsha zakho. Angalaba abantu bama catering abangamaNazaretha benza njani makufika ingunguluza izoboleka into zabo.
mafika nje ingunguluza ngolesihlanu ithi sinomshado kusasa wenza njani wena osebenza ngalomsebenzi wecatering uyawakhipha amabhodwe nezihlalo netende zakho necoldroom ngesabatha wena usesontweni amabhodwe ayasha ngesabatha engani lapha endaweni yasempangeni emzini wakaZungu eNtshide kwake kwathi kuyisabatha indoda isethempelini ifunda umthandazo ithi bongani uJehova maNazaretha nezulwana zenu umuzi wayo lapha ngezantsi kwethempeli unkosikazi wayo akasonti nezingane kayisonti ngoba ingozi lento yokuphuma babekhaya uhamba usesontweni ushiya namhlanje na sithanda ukudla thina amaNazaretha ingakho sekwaze kwaba namaqembu esontweni kunamathime esontweni ubona nangalezi inkonzo ezikhona emhlabeni eholwesine kunamathimu makiwe inkonzweni zolesine mawungenayo nje iWi-Fi kwakho akuziwa ngoba unayo iWi-Fi fanele sithi sila kulesine sibe sivula olive sibukwa nje bese ngoba wena uhlala gaxa endlini yokuphahlekwa kuza laba abayifanela ngawe encenga nabo emphahlekweni beze bezokuthandazisa nabo ngoba bephoqwa isimo ukuba nabo baphuma kuma subsidy ngaba ubabuni ungeke nje itafathi lami lika 2.5 nyonyathela udaka enganiphela kwakhe kukhonkiwe umlungu hlange ihiyali ka 6000 Obona futhi lezi inkonzo zabo uNazaretha ugqoka 30 minutes usugunliwe sekuyashuthwa ngamahiya gidwa ngawa kusagidwa ngengubo washeme ngoba into yabantu uma lensizwa isehambile unina emhlabeni yayisingenwa ukugula ngoba sebeyabasa la ekhaya sebephula isabatha yathi ngelinye ilanga iyageza isiphethwe zinyawo bayihambise inyangeni sayitshopa inyanga ayaze yasinda yaya kodokotela ayaze yasinda yathi ngelinye ilanga igeza uma bexoxa siyo ingcwaba bathi yathi ithi yayikhipha inyawo emanzini zavela inzwane zonke zasala emanzini bazamukela phisa lensizwa ayaze yasinda yaze yahamba emhlabeni ngangikhona emngcwabeni wayo yathi masingcwabile kwaphela izinsuku ezintathu yabuya lensizwa kugazi yathi ngiyacela uyonginikelela kushembe njengoba ngangigula nginjena mina kuthiwa ngephula isabatha ekhaya angithi khona ingane ezithi umama ukholwa mina akangikholwa izenze ngenkani izinto ngesabatha besilapha ebabanango ngomunye unyaka leli sabatha libulala umuzi wakandiyeza babhubha baphela abantu ngesikhathi sikamqalo wendlela elapha yanesweni lakaNongoma emakhosini kwagula insizwa laphana okuthiwa ukhobonge babanango yakandiyaza isigula isikhathi eside lendoda odokotela behluleka inyanga zehluleka abathandazi behluleka yayisezizwa ngozwile ukuthi ukhona umuntu ogama lakhe lushembe obasizayo abantu ngicela nongilandela yena zaphuma ezakwabo zabheka esweni lakithi ngakaNongoma zafike zayithola indlamhlathi kaMayekisa lene siyesikhumbuzo sayo sikaMeyi zathi mayifika zathi sithunywe ubaba uthi azocela umuntu kaNkuluNkulu uzomthandazela usegula isikhathi eside ubaba akasakwazi nokuhamba ukudla kusangeni akenzi lutho wathi kulungile bantu abami nimtshela ukuthi ngiyofika kusasa base behamba laba bantu ngamahashi bamshiya uBhombela kwaNongoma lathi mayiphakama inhlamvu yelanga kwazwakala ngomuntu esememeza phekwentaba izungeni ekhuleka phezulu entabeni bayabuzana abantu bendawo ukuthi ubani lono lapha esicongweni sentaba ngoba kule yantaba liyo libuya yagibela imuntu kodwa wathi mayehla khona lo muntu obememeza wezwakala esekhuleke esangweni ethi sikhulekile ekhaya base bephuma wayesethi abantu abamsengifikile wathi ningethuki kade ngisayoxoxa namakhosi akaZulu lapha phezulu entabeni wathi lapho owakuhlanganela khona amakhosi akaZulu oshaka uma ebuka impi izoqhamuka ngesikhala saseNcome wathi thina boshembe sasakha ithempeli lapha amakhosi akaZulu ayefike ehlanganele kulo kodwa wazi ukuthi lalakhiwe thina boshembe namanje likhona akuyi umuntu kodwa kuyo
uthi ke bantu abami yini kwenze njani bathi laba bantu Nkosi sigulelwa nangu baba yayisithi ndlamhlathi kulungile mkhipheni nimbeke lapha phandle bambeka lapha phandle siphukwini yathi landani indishi babuya nayo bayibeka lapha yayisithi ngiphena amanzi bamnika wafaka iminwe emibili phakathi wayesethi phuza mnumzane ithi le ndoda akakuphuzeki wathi kusho thina boshembe sithi phuza kuzophuzeka yayisiphuza le ndoda yaphuza wayesethi ngiphene esinye isitsha abantu abami uthi mnumzane mawuzwa ukuthi buyisa wathi ubophalazela lapha kulesi sitsha nangampela le ndoda ayiphelanga imizuzu emihlanu kwase kubuya thema kubuya kwabuya ibhola elingangethenisi lathi nje galakaqa ebhaledeni yayisithula ilali isikhashana uthi uShambe mntanami livule lelo bhola kwakubulwembu nje kumhlohleke lizwe nanka amasulumane anenkolo yawo nanamhla lokhu akekho umuntu owaziyo uthi amasulumane uma yesengene kule yendlawo enzani yini thina yethi inkolo singabi nemizwa yayo siyaphuma umhlangano uyekhenana ubaba ufika enkatheni uyaguqa uyathandaza nanhla suthi iyamshutha iyathatha iposteliswe bayabuza abantu wenzani uShembe notshane ekhanda uzobachazela uthini ngoba uthatha into ongayazi kwa wena ubenzila ubasi uyangena ubaba kwenziwa inkonzo ebusuku ka12 yasemagumbini ukhijima uzukheqezele wena athi simaka usikhupha izinja uja ukuyoshuthi uShembe ngene egumbini uthathwe inkonzo ebucayi yamagumbi kushuthwa izitsha kuposteliswe yathi inkosi ilanga maNazaretha yathi ubungcwele benu ningaphoseli izinja namhlanje na kunabantu othi uyahamba bekubuza ezakhombisa umuntu ethobheseni bani ababathwele labo baba uzomchazela uthini ngoba nguwe owasidayisa kubantu thina siyafika maqhamuka izitsha wena uyigolozele awusabi ubona abanye omama abadala bazabegobe ngoba kuthiwa izitsha zomlilo hayi wena lutho uzutshela ngaphambili uyangisitha usithwani ngoba sinayo imizwa ngenkolo esikuyo namhlanje uShembe ulula uthukwa yiwo wonke umuntu kwala ngishecela ethi maNazaretha ngiyacela ningangiphosti ningangifake enkundleni zokuxhumana ngoba mina kangikho kuzo hayi ingoba siyamthanda thando lolo lwenza ulahlekelwe inhlonipho hayi mtundini ubani wenophikisana noThixo na kuphikisana noShembe uyolalela muphi uShembe kanti mawungalaleli lona othi uyamthanda uyolalela muphi namhlanje amaNazaretha iNazaretha malisenkingeni noma kukhona iphutha ngoba singabantu phela siyawenza ngithi nanga umfowethu nje ngamboleka imali mhlamba akakabunawo amandla okuyikhokha sengiyamthatha ngiyomfaka ko Facebook utshela abantu ngoba sasibolekene sobabili uthi lo muntu akaphinda abuyele kanjani enkolweni usumhlazile awumhlubuli lo muntu esontweni amaNazaretha namhlanje nakholela ukubukwa futhi yabona kwafika isocial media lafi isonto kusenkonzweni uJulayi ubaba uphethe inkonzo amaNazaretha aphakathi namadokodo adakhela abashumayeli uthe ngiyiyelisha phela lokuzovala umhlangana ngithi ube nale lokuvala uzabala etha u4 lokuvula elesabathe elizayo bese bebhala lapha ama caption besimenyiwe kwelokuvala ini eshothi ithombe phansi kwamadokodo weyimonqa kumuntu wathi ingulube idakhela udaka ethe lokufala nanhlansuthi tonta mkhulu uyishaya uyaphoza ngithi sewukhona inhlansuthi ephozayo phela uthi uyabuka inhlansuthi lapha ko Facebook imonqile futhi ithe kuyithinta ngesponge ebusoni uyayibona ukuthi cha ibi serious Ngenhlansuthi namhlanje yayithinta ayigcobi yabona nje thina sivele sithi uvaseline yona ithi iyathasha nesponge
Sengathi uShembe ngasiza sikhumbule indlela esafika ngayo ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga indlamhlathi kaMayekisa isuka entabeni Nhlangakazi ithi bantu bami nizongiphelekezela siya lapha nethuneni likaMantombi Mlungwane. uMantombi Mlungwane abantu bami angimthole ezulwini ithi angimthole ehogweni ithi kade ngimfuna lo mntwana uhambile emhlabeni wayegana umfana wakaQwabe. Lo mfana wakaQwabe wayengezwe emadlebeni engakwazi ukukhuluma. Uthi kodwa mina Shembe ngase ngicela lengane ukuthi ayigane lo mfana iyovusa umuzwa kaQwabe. Ithi indlamhlathi bantu bami ngizohamba noma ningithandazise. Bahamba baya kwaMaphumulo umhlangano kwakuthandazwa inkosi isawaza amaNazaretha futhi isawethemba. Engathuma nje uShembe ethi mthandazele. Yathuma ethi ngicela isiguqo kini maNazaretha ngoba nalesa sisenza ngo12 sisibamba notsotsi. Sithi sithandaza sithi inkosi baba sizwe bayasikheqa. Sengasithuma yini? Ithi inkosi ngithandaziseni bantu bami ningifundisa uMantombi athandaza amaNazaretha. Kwathi ngesabatha elilandelayo yangena inkonzo yaphela. Wayesebuza uShembe wathi ukhona yini bantu bami omtholile uMantombi na? Uthe mfowethu amaNazaretha abantu abangcwele. Akufuneki iNazaretha lihlulwe isono ngoba lingcwele. Bathi baba cha simtholanga. Ithi bantu abami ngimtholile uMantombi ngimthole phansi esihogweni sezinja. Ithi bantu abami lapha bekhona uMantombi. Ithi ngithe ngiyambuza ngathi mntana mubekwa yini lapha? Wathi baba ngagula kakhulu emhlabeni. Abomndeni wami basebengithatha bangisa esibhedlela eMphumulo. Uma ngifika esibhedlela ngangilala khona embhedeni. Umbhede engangilala kuwo wake walala indiya. Wathi baba bangidlisa amaphilisi. Uthi amaphilisi baba engangwadla iwona enza ngangene ezulwini. Ngathi ngiyafika ezulwini kwathiwa akangene ezulwini umuntu ohamba edla amaphilisi ngoba amaphilisi amanye angcolile akhiwe ngobomvu bamakula. Washo njalo uBhombela. Wayesethi kusukela namhlanje abantu abami ngiyawubeka lo mthetho. Umuntu odla amaphilisi ngoba ilekelele isifena sinaso uma engena etempeleni akohlambuluka. Wena uhlambulukile ngoba ulapha. Uhlambulukile. Uhlambulukileni. Awamathambo uhlambulukileni ukuthi udla amaphilisi amathambo before